Kedamtang arkoi ni phai krehiniar ni drugs abeha klembang Baba Hazarika aphan nepdet penaphi puthot drugs abeha klembang LH Ranirao aphan nepon thulonglo labang soar lo so penajok bokajan SDPO John Das ahin pen kaprek drugs abeha klembang atum aphan kinebji abidi klemponlo la so teng pen kedamtang jangmi ni phai plia ni ada por phai kresi apor ahut hom thongke braket hom sabuna homalong ke thabet kaddu kave gram pharu plira isi a heroin longponlo bang so hut kachirap dun bang hinia bang phuaphan sitami raikom saikhi atumpen nep ingnang ponlo kaching nang check bang hini laki Manipur state purul ahawar thingba khunau arong ameka nani RS asopo RN surrender artanikan hokebra hini lapen Khatkhati police station angka borlengri ameka nilimo asopo p4 mau artanikan likebra hini pusi pangthekpon bang solong drugs abeha klembang along pen auto home registration number NL07F441 Suzuki S Cross car registration number AS01DQ565 Scorpio home registration number AS01806020 lapen tangka kereng lakit homra suri pokebra nyakep lapen ser rup kedo anta raikom saikhi atumpen chepari deng ponlo bang so sayalong bokajan SDPO John Das penjalin si Bokajan OC Moblik Brahma, Khatkhati OC Raju Diora, Rajiv Bora SIUB, Nitul Saikia IC, Karagaon PP ASI Arun Kumar Nath, CRPF C20 Kem Bokajan Lapen, APRG Kem Bokajan, Atun Cherap Chito Dunsi, Bang Sosa Denpon. Bokajan Penananterang, Karbiang Long Live.